Abdina malemah kol setengah 2 telepon sarang ke Khalil Yasin ke Wahyudi ajunan laku tandi acara punten. Oh bener ajunan dai muda. Napa dai muda? Dai muda telepon mangkat langsung maki deki ngunceng amayu. Mun ke Khalil sampai 2036 ni ke lampon para full. Dari kak dintoh abekelan dan gula mangken nyon saporan ke Khalil ini. Sapora aki beliau. Karena beliau dah bunah mangkat ke Mekah, Madinah, asarang rajina. Ternyata harus agak bayi paspor. Kak Din tuh harus melalui ke Jakarta, biometrik dah bunah. Jadi nyon pangaporah dah bunah dah kebeli dah ke ajunan saja langkong-langkong tuan rumah. Ben muka-muka berokan tetap akili ke kaula keleban pancenengan tanghi. Abdina tak sami keleban ke Khalil Yasin. Karena jaring beni ke Khalil Yasin. Meskipun can akan lagentengan nah. Ya kanang ki. Wali dak dewi boleh? Ini mah dewi kana. Wi. Manten anyar. Oh. Tapi bukan istri batin ya. Makanya bener dah pun ke Khalil Yasin gak ada saya nyanyi lamba. Tak gempang malai nakana santre. Kiangoan ngala patoroan sapeh tangi. Mun sape pecot langsung noro bunte. Mun santre pecot reng tua nangi bearek. Sepaste depak dek kahli kopur engki gak dinto solat te anak po. Panyareng solat te anak po. Anak po to mun asolat maka pujuk gak dinto bunga. Anak foto manabi asolat orang sepo si ampun depak kau umur bunga. Anak pasabab ashabab kencerna solat nyerep dek kahli kopur man terbisa laksana ki solat kapi Allahumma. Panjenengan pamelere pak kor asolat, panjenengan pamalingi pak kor asolat. Andi arben kangkui adeti orang bagus di budinna. Sanajan dadi maling kiai maling. Tak apa benikeng nyoro dadi maling. Bagus di budina. Kor jangan ngecok sandal lagi ya. Kor solat pak jaga solat. Karena debun Allah nang hadis qudsi. Al-ahdul ladzi baini wa baina abdi as-salah. Tang jencire saya ketemun bentang makhluk reh. Ketemun ben umat Nabi Muhammad mun tepana solat teh kuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yafuqu hamdal hamidin. Hamdan yakunu ridwan wa mardiyan 'inda rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Aduh jawab pasti. Maki bani ke Khalil Yasin ngereng jawab aki. Mun late iar guys sakitnya tuh di sini. Itu akhirnya saya jawab menabi beda asman Nabi Muhammad barokan pujuk si kita alake muka-muka peren cepet baju lake. Segan tuh jok la tuwa ki amin. Mun la tuwa sep-sepa panah. Lagi puru dulu ada papa herasan nih mak beni ke holi le gua. Yulang na po lagi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Tako tak pa julaki ongko. Al-akramil aslaf al-qaimi bil adli wal insaf. Al-man'uti fi suratil a'raf. المنتخب من أسلاب الشراف والبطون شراف المصفى من مصاص عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد المناف الذي هديت به من الخلاف وبينت به سبيل العفاف اللهم رب اشرح لي صدري آمين. Aduh beda si nyuting polan genteng iki polan mudah. Meski gula genteng ben mudah sudah ada yang memiliki besti. Allahumma rabbi syrah li sadri. Tako nambah
Mayu pu. Mak polai kaman tu ah. Mun kini kene pada remah pu. Oh. Dia remah pengajian mai pada ya kada dia. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Samahatal ulama al-'izza, para masyayikh, para alim, para ulama, utama epon dak ka guru abdina kalaban ajunan salera nasi mulja Kiai Haji Abdul Basit ajunan Kiai Munawwir, ajunan Kiai Samhudi, ajunan Kiai Badrus Saleh, ajunan Al-Ustad Juri, cukanan ajunan Ustad Suliman Tat Sulaiman lah salah. Yang bulan bireng matura pakai panggil Tat Suliman ni kawan. Tak lapa ada benyamantisan ke holin daerah kampung akan pau kecing. Itu buaki pau kecing ni kawan. Cukanan setaja para masyayikh, setaja para alim, para ulama, sesamuka setaja na borokan akili deka kaula kalaban ajunan. Tuan rumah Bapak Suhar Mebel. Moga-moga mebel parang tambah maju. Mebel. Okey, moga-moga usahana parang tambah kempang. Moga-moga parang tak bini dua. Secara khusus kalebun Bumi Anyar kalaban paseseh. Saya hadir ki puru alhamdulillah Bapak Fauzi kalaban kalebun Bumi Anyar. Moga-moga doa ki ngereng. Tak bini dua. Polan mon etemo ada banyak bini dua. Panla bini dua bani tisa saya urus binin nah. Cukanan sataja keluarga besar dari Pujuk Cekung. Cukanan sataja para ajunan hadirin hadirat peletangkah saya sangat abdina hormati. Katipan apa kabar ajunan saya sataja tangki? Alhamdulillah muka-muka paling nakasayan. Dan muka-muka saya sakit paling nak cepat baras. Muka-muka saya andi otang paling cepat nyerah otang ah. Mak guru doa minah. Nisar saya otang ni. Mungkin letak mampu majar otang muka-muka sarang Allah. Saya mau otang ni paling nalopa ah. Yang tak kira lopa. Saya tak paju laki muka-muka paling cepat paju laki. Muntak paju laki kok pada. Sekitar andi anak muka-muka paling cepat andi anak. Aku maamin andi laki. Mungkin dengar ada tandi laki amin ada remah pahan di anak dia tak mungkin. Beda. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi saya kaleburi kaula kalaban ajunan iki kak dinto kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The King Prophet of Muslim. Raja di atas raja, manusia di atas manusia. Muka-muka gula ban panjenengan kaleburi kalaban kanjeng Gusti Nabi Muhammad, Allahumma amin. Alhamdulillah tayampun datang. Berarti gula harus toron. Aduh ya Allah, gagak pengajian. Mata aku oros ajunan dan. Sound sistem angka volume penyaring. Mayuh mungkin peka deki gula tanggung jawab minta aki Bapak Suhar. Muntah minta ke gula rogi gula. Aku anan siapa rekana. Sekejap abdina tormator paling abid 20 menit takok siki beda solat. Ampun solat saja. Cek namung bekel tangki. Tikal tak ampun. Sabarkan tu. Ki. Aduh ya Allah. Maimot ajunan. Item mutlak. Ha. Mak ngitek tan. Beda etek buru kadajah. Ni kan ngitek yang ijek aja. Ni kata usaha buka tiba mulai. Dari melanjut pengajian. Abdina malemah kol 1:30 telepon sarang ke Khalil Yasin. Ke Wahyudi ajunan laku tandi acara. Punten. Oh bener ajunan dai muda. Napa dai muda? Dai muda
telepon mangkat langsung makidaki ngunceng amayu. Mon ke holil sampai 2036 ni kelampon para full. Dari kadin toh abekelan ten gula mangken nyon saporan ke holil ini. Sapora aki beliau. Karena beliau dah bunah mangkat ke Mekah, Madinah, asar ngerajina. Ternyata harus agabai paspor. Kadin toh harus melalui dek ke Jakarta, biometrik dah bunah. Jadi nyon pangaporah dah bunah dek ke beli dek ke ajunan saja langkong-langkong tuan rumah ben muka-muka berokan tetap akili ka kaula kalaban panjenengan tanghi. Abdina tak sami kalaban ke Khalil Yasin. Karena jaring beni ke Khalil Yasin meskipun kan akan lagentengan nah. Ya kanang ki. Oning kati salar-lar panjenengan iki. Engkitan gula asli lar-lar. Gula mangkat duhur karena setero ke jalan raja sejam lebih. Anak apa pola na jalan tol. Tol ngan tol. Kanto Tanjung Bumi tangki kecamatan. Dari Tanjung Bumi intar kalarlar. Mayu. Cakap dah mak pada ban TV ro kana. Dari Tanjung Bumi intar kalarlar. Buam-buan pom bensin. Wahyudi lakar kita viral. Beni akatia ke Khalil Yasin. Dari Tanjung Bumi intar kalarlar. Cakep. Mulai nah numpak sepeda. Wahyudi maki kita viral. Keng sengak hijak pada beri janda. Para ajunan sesami muljah. Semangkin kak dinto acara haul. Haul kak dinto para bapak. Artena setahun. Cuma cepon ring bumi anyar kalaban ring paseseh. Sehaul kak dinto sebut kalaban khal tangki. Intara kak dim mabuk, intara kak khal. Bener. Mon ring kantokan khal eko tangki. Khal kak dinto artena pipi. Khal artena cokah. Mon khal tada alifah kak dinto cokah. Khal kak dinto artena pipi. Sedangkan ki khalah khal kak dinto majadi dari embu. Sedangkan haul kak dinto setahun. Mayuh, itanya dia boleh. Haul napa artena? Mon khal kiki majadi khal pada alifah majadi dari embu. Mon khal pada alifah cokah yulang napole mayu. Haul napa artena? Khal napa artena? Cokah. Khal napa artena? Majadi dari embu. Ampun cokop abahas lika. Tetiku laku manabi ajunan atanya. Etanya akih kala bentatang kena. Intara kamapuk intara kahaul. Keng asih ikat keluta kok bau. Haul kak dinto setahun. Sekak dimma gula ben panjenengan taberukan dak ke pujuk. Langkong-langkong pujuk jagung kak dinto termasuk orang sekarat tudak keajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Apa napa abdina mak mator karatu karena tak gempang teti pujuk kak dinto huk. Mun lamba rata-rata lakar teti pujuk. Bahkan pujuk jagung kak dinto cepon ken semalam nabur jagung. Ternyata sampun para subuh kak dinto pas mare epele sambil atikir. Nika pujuk jagung mulja lamba pahe kocak pujuk anapa polan busubu la toju atikir. Mun mangken bani pujuk mun mate. Napa putok? Napa putok? Ya putok, may kocak putok. Sering busubu lah main TikTok. Dari kak dinto pujuk jagung kak dinto jelas karena istiqamah ahli dzikir insyaallah waliyun min auliyaillah ben katurunna banyak kurung ngaji manabi bade katurunna seteti kurung ngaji tati ustad dabuna ke Maimun Zubair berarti pujuk kak dinto lamba paringin nur nubuwah manter olia barokan kapi Allahumma amin Allahumma. Hadir kaula kalaban panjenengan samangken pon apa parlona. Kak dinto luang biaya bapak terop majar napa punten. Gratis. Ayo sombongan, mak sombongan kapi ya. Panggung nyombang napa punten. Sombongan. Sound system. Ya Allah, gula.
sompengan kia. Aduh gratis kapi mun da iya. Ke Suliman. Mun pah gula gratis por kelap conjong boleh. Keng saporana tangki ke Khalil Yasin Wahyudi Pasera Bisaos ke Musliatnan tak pernah ngarep kehabisan mun kaunjangan. Anapa sabab larang sareng agama sareng Nabi Muhammad teh parengaki sareng pangeran teh parengaki mun beda ustad ngajar mun beda kiai ngajar morok acara makeng tero cabisna conjong boleh nika ulama coba ho koma tu saraja ho koma beda kiai morok gara-gara tero cabisna tu saraja pak enten nika ungguan keng lebih raja tu sana mun beda tuan rumah ngunjeng kiai pate cabisi ubur-ubur ikan lele jadi iya le kok istri wali dak dewi boleh ini mah dewi kan wih manten anyar oh tapi bukan istri batin ya dah lanjut nih ke pengajian haul gak dintopen setahun pas teh beda aki keleresan mangken ngunjeng ke Khalil Yasin sanadjan serabu sehadir akata nikah akata absaab kedatanganku tidak pernah diharapkan oleh dirimu cuma katipun apa boleh jareng kak dinto ampon la paksaan la tinggal ngereng bismillah ini mantara jalan ampon haul kak dinto para bapak para ibu sebedah neng idalem paling sakoni bedempak perkara beda sapa napa perkara panyareng beda sapa napa perkara karena keleresan jabun Abul Lais As-Samarqandi pasera saya ada bu ada nih biniin pasera saya ada bu buru ada lain lengkap nih bener dabun mak Khalil Yasin saya nggak mun pengajian mangken lawanan kiai mun morok anapa kiai pola nasi hadir banyak po sepo anapa mun po sepo kiai mun po sepo kerso kiai kok napa kerso tak gelem masuk kok jadi usaha laonan agak nikah mungkin bu gula tanya pasera beda orang sampang tiktoker nyaman nah Novita Sari ala kelora neng Bengkalan siapa nyaman lora nah mantap mon binin Raffi Ahmad sera tahu kabe anan Raffi Ahmad genteng tahu kabe mun saya ada buki buruh 4 perkara pasir saya ada bu arah Abul Lais As-Samarqandi kak dinto orang Samarkan kak di Samarkan nikah nih kabar pasar tabiru atanya mpian kak di Samarkan insyaallah ikut tapi yang tabiru keng tak tepa Samarkan kak dinto beda ulama asman Abul Lais As-Samarqandi ianot sareng Syekh Hasim As'ari seetorok sareng Syekhona Muhammad Khalil bahwa beda 4 perkara sepas tede pak de kahli kubur beda 4 sabon apa beda 4 kelakuan beda 4 cak bacaan sepas tede pak de kahli kubur kabela sempak tangki kabela sempak mun situng sajam 2 jam telok jam 4 jam dak ada masanggup 4 jam sanggup sampai isa deke bu sampai kol sanga kol 12 siap ya pada mun ya tak beres ya lah mo lengi berkat lan beri jalan tak kau berkat geger seorang kesuliman ketika dintu ampon sallu ala Nabi Muhammad sepertama debuna Syekh Abul Lais As-Samarqandi orang mate kak dinto sepaste depak paste jember di dalam kubur mun imacaki Al-Qur'an ko imacaki pon apa gelek Fatihah baca apa bunten baca tangki Yasin baca apa bunten paste depak pak paste depak kak disa engkila karbeda sing ngocak tak depak alandasan ayat wa an laisa lil insani illa ma sa'a kabala ya hikwa tebun Allah arya mun orang itu nyerita ala ko bagus hikwa maka kekuburan tak bagus kia
mun beni kalakon na tibi tak kira depak. Cuma kak dinto nang dalam tafsir saya maksud wa an laisa lil insani illa ma sa'a, saya tak depak dek kahli kubur kak dinto mun untuk umat Nabi Musa kalaban Nabi Ibrahim, mun untuk umat Nabi Muhammad pasti depak. Alhamdulillah. Bahkan beda kiai buk nang sampang bun bere apa nih asmana ke Barizi Kiai Haji Barizi oneng iki pernah merang ke Barizi lan bulan pernah merang kak dinto allamah karang naketa banyak antara lain Nailul Bughiyah wal Maram. Beliau ada bu mun badah orang paseseh madah Fatihah situng baca banyak hadi aki kapujuk jekung Fatihah situng maka belum polo kilo kalau esapora tu sana kapi. Amin amin Allahumma amin gobuk munta parlo gula moli ya belum polo kilo kalau esapora kapi tu sana kol Islam. Amin belum polo kilo katemor kuburan esapora kapi tu sana belum polo kilo kadaja esapora kapi tu sana belum polo kilo kabara esapora kapi tu sana manter esapora kapi. Allahumma mangkana Al-Quran nanan panjenengan panika acari Al-Quran patorok kai kiai sehingga Al-Quran tada ilmu ladunninna engki mun agama lak mun keng ilmu lain ki ibadah ladunninna keng mun Al-Quran tada ladunninna pak usaha aseksa mangkana sampai nang HP ka satangki lambe alif dak natonai alif dak natonai dari saking malarat Al-Quran ka dinto mangkana bener dah pun ke Holil Yasin ka disa saya nyanyi lambe tak gempang malai nakana santre ki angoan ngala patoroan sapeh tangi mun sape pecot langsung noro bunte mun santre pecot reng tua nangi bearek nyanyi nama ke Holil pa nih. Napa maksudnya ngajar Al-Quran ni kamalarat lebih-lebih zaman mangken salah kuruna langsung bireng tua na kak dinto iyo komaki bener napa buntan mantere pareng na salamat kapi. Dati saya pertama Al-Qur aduh laule 20 menit lah dak melanjut. Saya nomor 2 singkat saya paste depak dak kahli kubur engki kak dinto solat anak foto jangan lah berkat boleh le kamma berkat bu jabri poler ya yulang na poler ki se nomor 2 debuna Abul Lais As-Samarqandi se paste depak de kahli kubur engki gak dinto salat anak po panyaring salat anak po tomun asolat maka pujuk gak dinto bunga anak foto Nabi asolat orang sepo si ampun depak kau umur bunga anak pasabab ashabab kencerna solat nyerep dak kahli kubur manter bisa laksana ki solat kapi. Allahumma panjenengan pameler pak kor asolat panjenengan pamalingi pak kor asolat andi arben kangkui adeti orang bagus di budinna sanajan dadi maling kiai maling tak napa benikeng nyoro dadi maling bagus di budina kor jangan ngecok sandal lagi ya kor solat pak jaga solat karena debun Allah nang hadis qudsi al-ahdul ladzi baini wa baina abdi as-salah tang janjire saya ketemun bentang makhluk reh ketemun ben umat Nabi Muhammad mun tepana solat ko maki bergebero ya Allah bergeber ya Allah pai kepayan ojang ki puk gula pada ojang ki ya puk solat jaga pak. Mangkana beda sunan asmana sunan Kalijogo sunan Pasera sunan Kalijogo kak dinto beda neng Idemak Jawa Tengah beda neng kak dimah sunan Kalijogo kak dinto bajingan raja asmana Berandan Loka Jaya debun ke muslihatnan cuma anapa mak pastoti waliyun min awliya illah karena situng kuncina enele kana teti berandal enele kana teti bajingan pakun solat saya jaga pak bahkan dakwan ni ke solat saya debuaki kasih saya nyanyi aki bija mihadrah pernah mirang panjenengan ler iler
tandone usumiler ta ijo royo royo ta senggu temanten anyar ta senggu temanten anyar bocangon penekno blimbing kue lunyu penekno kanggo basuh dodotiro kanggo basuh dodotiro. Tak ngerti pada tak ngerti nak ya. Ya keng pola na bekile ke holilia sinu sa nyanyi tekani sekoni maki beni India. Keng pan India anjo kamun pah nyanyi India ada ki ahli ko pura pani ke pah joget. Maru nyanyi India ya. Dari lanjut. Buk panjenengan mon lagu Bang Toyib oning mereka kan nyoba Bang Toyib pandebakan to. Bang Toyib kenapa tak pulang anakmu istrimu panggil namamu iko. Bener pernah mireng ler iler nih. Napa artinya ler iler he bagian orang sewa tuah reng bumi anyar dan sekitarnya mayo panjenengan abajeng kabi ko. Keng mun abajeng pa khusyuk dak remba maksud khusyuk nang tafsir Ibnu Katsir isebutake se maksud khusyuk ka dinto ay as-salatu li awqatiha engki ka dinto salat tepak nang bektona mun asar tepak bektoa panyareng tepak bektoa mun maurib waktu mau mun isya bektoi maurib sana parokaat buk isya sana parokaat buk subuh sana parokaat duhur sana parokaat saya nggak nih kejaga nih tahajud nih kau urus nak kiai mun bisa tahajud keng jaga nih kah duhur 4 rakaat asar 4 rakaat mun tak bisa solat kiai mun pelamba tak bejeng kodok dari mak kodok kente keng gulan ranga kini kan nge compok bah ngocak orang katipan apa cara nak kente kiai ngkidak nih kah duhur bisa kente bekto asar can gula dari mak kiai udah nih ketangki usolli fardhu dhuhri qada'an lillahi ta'ala angkingki ternyata ada pak karoman pah dak nih kan usolli fardhu dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i was subhi rentengan lillahi ta'ala iku pah renteng salat nje malaikat ngalang ngocak cong billahi cong kakek satela ngocak rentengan cong porke laku renteng abingko iku ngarang. Solat jaga tangki pak. Solat ni kan ni cimat orang ni ke solat itu. Saya maksud solat khusyuk tepak neng bektona. Beni candring pasir saya maksud awak lah demam polero. Ngibe pentol je tangi berkat ya. Ya Allah ada lah wak pung pelembungan si giba ya Allah. Puk menyosoi je kan tuh seporan nah. Polan gula di berin etemor pa ni. Tepan pengajian pah nyosoe ya Allah dan derem Maria senyosoe tepak gajamu janda muda karena akhirnya husu pengajian pah kalau pai teh tutup encan gula derem Maria ciling ko ustad teh ciling iman tak kota nemu boleh salat tepak nang bektona bani akadareng bumi anyar saya kocak waktu saya kocak solat khusyuk ni kamu Allahu Akbar sip kabara ta ingat apa mun ta ingat apa bani khusyuk buk kelenger bocah angon penik no blimbing kue mun andina kana keni akan tanik kani mayu ajaria solat iko nganik kani ajaria solat nganik ke sini keni ajaria solat umur 7 tahun tak solat ajak umur 10 tahun tak solat tobe mun laki abdi nomor sabidak tak bejeng kiai torot jo tanya lagi sekali derem bagi kiai mun bu subuh nganti lagi aing papanas seram mah ya jo seram bu ngatun lagi kopi nikah bu anak apa tangki mak pas bisa pelimping salang Sunan Kalijogo apa nih ternyata Profesor Ki Haji Imam Mawardi ada bu neng ibu kuna bahwa situng abua sepu cona lemak oning puco konco janteng temor oning konco engki se koncon lemak ni kana mung pelimping pao sapa napa koncon teh temo kates sapa napa anggur sapa napa teh temo tapi mun pelimping lemak
Napa maksudnya? Pakon asolat selemak bektoi ko. Le ni ka pengumuman penggulan ni ka pengajian langsung sekaligus tadi dukon. Untuk ke laki kan binin panjenengan ceremi kapi tadi. Sepakat. Nah, mentangkan carikan dia jujur. Entan gula du malam napa ni kaun jangan ka kiliyang sumenep. Oning kiliyang pernah mirang ini. Kak din to beda orang gila dari asam bagus santre ka ento alem siapa buru hadis Al-Qur'an tanya akibi gula mak bisa gila kak din to stres kiai stres katipun apa stres laku kikiri binin naik wa le mayu mun terote kikir nabi ini na panjenengan mak cerak semangat kapi syuting sareng ajuna panika pak cara nyari pelimping sepucona lebih dari lema. Mon binin lako kikir ni kecara pucona lebih dari lema atau bekorang dari lema cara nah langsung sabe ke gelas ino maki macaki solawat sareng panjenengan sallallahu alaihi Muhammad mentak ada ya tak nginom deki ino maki pak atau bempian abine dua pak terote temuah nik pak serius ribari apa iya are tukon langsung kana mun manti gula pah langsung ambo tadi tukang ceramah tadi dukon bae gula ngabele kak dim to nang bengkalan nang amirane elonna ya Allah ngalakoni ongku oleh saminggu nelpon assalamualaikum kiai waalaikumsalam leres ke wahyudi engki bener-bener tangku ngunceng apa oleh lah kare kalender kala gula sederi namira kiai engking kinapa parlona kak din to kiai abdina ngamalaki panapa segede bu ajunan kiai bini abdina ceremin na kiai terus kak din to kiai abdina mulai dari Suramadu nemu nangi peliga kiai pelimping sepucona lebih dari lema kak din to terus seminggu yang malaki dari abdina kiai macaki solawat beni kerokeng solawat ben surah ikhlas berdekapi kiai ko terus manting ki ya Allah kiai jon cereme ko tak manting kor. Badan ni kegula mata anda kala jengko Ustaz Candul Mawi. Ngocak, ya beni gula saya tak manti panika pak. Terus ketipun apa Ustaz? Beda acara lain, beda malam-malam lain, beda nikah. Ketipun apa? Catat ni kiai, catatan gula. Langsung lagi buku ngalapen sekitar 3 menit datang boleh. Ketipun apa kiai? Panjenengan dak nikah carana. Mun bini na tapan kikir terus kiai, terus. Nyari buan sebek raja pelimping kiai benih pelimping kates kiai pada maki kates terus kiai mun binin tepan kikir langsung on cepaki ke binin dan detis nomor 2 saya pasti ada pak kahli kopur so panyareng so nomor 3 ayolah para ambualah sepas teda pak dek kahli kopur dabun Abu Lais As-Samarqandi engki kak din to pamausan dikir pamausan panapa gelak kan ibaca dikir tanghi depak nyerap la ilaha illallah ibaca tanghi wa dzikir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin kabala Muhammad adikir kapi paenga ya karena saung kuna dikir ya manfaat ada ka orang mukmin baca dikir panjenengan mayu mangken maca dikir huki hadiah ki kapuju jagung hadiah ki dak kamba gula ben panjenengan sampun depak ka umur benga sepo gula ben panjenengan sampun depak ka umur muga-muga sapora kapitu sana astaghfirullah ya astaghfirullah minal khataaya rabbi zidni ووافقني عملا مقبولا أستغفر الله أستغفر الله ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا
maqmula mantar ikatarema Allahumma mantar tu sagulaban panjenengan sabab barokan pujuk sapora satajanah Allahumma amin Allahumma senomor telok dik ben boleh dikir ni ka manfaat mun gulaban pian mati atau pan siksa kak disa topan malarat makeluarannya bah ni ka bisa nolongi ka gulaban panjenengan ni ka terbukti bu gula diberin ka Paiton Probolinggo gula andi keluarga gak disa ambu ternyata tatanggen ni ka mati tatanggen ni ya Allah bu kek beku sebuk dari saking beku sebuk sambil nengku tasbih lakarnya ngu tasbih ben praktek apa nikah nekuda nikah nih colo akabi sakaratil maut ya Allah ternyata nikah bu cepon lakar orang ahli dikir bu napa mati nah engki mati adikir ya mutul mar'u ala ma'asya alaih gula andi tatang kebukan nikah kia keng tak neku tasbih beli nih kan nih tanang ada nih kan nih colo akabi inalai kana mati ya gula ngocak ke sapopo jering sapopo kiaen pra kak mak arwah adikir ahli dikir ya maten ma bi kebian nih kok pah atanya ungku sapopo nah apa bi saya kalako kutte ka dinto mak pah kebi bibir inalai kana mati kebi tanang de nikah saporan narai de rem saporan nara abdina bentara siang ngiring kedua duaan gula ngace ke anu lewah yudi engking ngiring pah benta de rem pi mak pah bisa dikir apa kalakon pah ngocak saporan na ka dinto kiai pon apa anu ben malam lako mentil kedua nih kok timun lako mentil insyaallah mati na mentil kia ya mun tak mentil binin orang jadi nomor telok dikir nomor 4 terakhir mari bah mulai takau bersih kita solat darah melanjut sedekah pak sedekah semangkin ibagi ka gula segelas ni ka depak sekakan gula depak jak saking ngabada pujuk seksa mun pujuk punten beunga sepo gula ben panjenengan sete pas gula ben panjenengan asadaka debun Rasulullah kak dinto makate seksa ahli kubur ku as-sadaqatu tadfa'u harrul kubur tining sedekah panika kak dinto bekal nolak de kaseksa kubur Allahumma keng asadeka paling tengki kencernah de ka guru ngaji de ka kesuliman panikoro aja kencernah Kemunawir raja kencernah entanong kuan raja kencernah buk cepon kitab Bugiyatul Mustarsyidin kencernah lebih raja sangang atos ebu ikuan tetapi mun asodoko du ibu padahal ben asodoko sangang atos ebu conya benyamon ke entan ka guru ngaji panika pamantep aten panjenengan pamantep atau ri guru ngaji nah beri pese mon koro bede kiai di luar se kapiaki gule cabi si berem pamangken bani tahun ning sing aja buru tuan rumah oke nika umpama mangken kasar 2 juta umpama gelur masa sakoni kana 2 juta guru ngaji na beri 2 juta kia oke beri 2 juta kia insyaallah Pak Suhar langsung putak kalaguna entang maksud ada ka guru ngaji ni kagak ngastete panjenengan orang lambek kan cek ngastete ndak ka guru ngaji tadi mangkana borokah mun lambek panika ampun cek nganggep ka guru ngaji tak toman lanyala mangken saporan apa masyarakat sebagian lebih menghargai kiai viral daripada kiai tak viral bener apa punten tak salah panika Pak keng para salah gulari beri ni rampenang ni Pak kenging saminggu tapongkor siom bi orang ngatanga malam mari na pengajian siom kiai nyoon borokaduan abdi na kiai siom pos colok nangis panika gula nangis kia yentan laki bukon bini siom bi gula umur 70 tahun gula sinangis benina apa colo na buroko ni kecek nganggep tak salah Pak fahifdu qulubil masyayikh wa tarkul khilafi alaihim sababun litaraqi ala al-matalibil aliyah tining ajunan ngurmat ulama kak dinto teti sabab ka angkuy tengki na pangkata anak poto Allahumma pangkata gulaban panjenengan tengki Allahumma anak poto juga tengki Allahumma
Mangkana lambak pada Sunan Derajat, oning Sunan Derajat, nang ilamongan ikaman to Sunan Ampel, nyanyiin nani kesitung katipanapa masyarakat sesema ka guru ngaji, sampai ke nyanyi sakadin to nih, mau lambak viral lagu apa nih? Joko pentil ayu til tila tilu ayu lu lupis mambu ayu bu buka tenung ayu nong ko sabrang ayu berangkat ngaji ayu jimat rojo ayu joko pentil ulo ilo pernah mirang tak pernah mun selagu daya tresna bula bentika ampun tada celena beni karena tak tresna jokah taning terus akil malam salah celingkar wa toko bedelaken deki Joko pentil anapa mai kocak Joko pentil amit pola nak kana lambe tada YouTube dan TikTok mangkana tak tedung mun tak sambil nyuso katil pentil embuk an bener Ota bemun lalat soh senyoso nak kana lambe mani ketak kena tedung mun tak sambil set katil pentil embuk ya Allah embun pangeran sampai kol 12 malam tak tedung lesoh akhir apa tak tedung tibi nyelat gule kena tedung ya Allah tak keres salah adan subuh Allahu Akbar ngiba berkat boleh onje Allahu Akbar pah tekerjot ya Allah lah subuh tak keres saya tedung pangeran ngabes ke bebacir Allah jemaah mesin kuning kenir ya Allah masa tiada raja teku ternyata ejeling bani Joko pentil lah pah tepak ke Joko pentong Joko pentil ayo tel tela telo mayu mun anda wasa gela kita mareh mayu pamare kabeh gela sekali ayo mun andi tela Joko pentil atau ragi ke guru ngaji nah mun andi sabrang atau ragi ke guru ngaji nah mun andi pes atau ragi ke guru ngaji nah pah berangkat ngaji jimat rojo ponapa Al-Qur mun beni jimat rojo se Al-Quran kalimat tahu nih kalam bawa keng pande pak kapasese tadi ya Allah lagu bani kapah yoba dermai kuah samping empenanan tekos juling ayu ling ayo bareng sekali tekos juling ayu ling ker olar lar beresoh ayu soh leken saparo kana demikian bagian titik sekalian kutinggalkan senyumku di sini dan akan aku bawa senyummu pergi kiu jika ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi jika ada janda kembang boleh saya menikah di sini